Основатель научной школы из изгнания нескольких тюркских стран, всемирно известный тюрколог, педагог и, конечно, один из лучших крымско-татарских поэтов. В этом году отмечается 130-летие Бекира Чобанзаде. В крымской столице в банкетном салоне Ишеляда провели его вечер памяти. Организаторы мероприятия – женский журнал «Нинкиджан», фольклорный ансамбль «Карым» и банкетный салон Ишеляда. Их главная цель – показать, насколько масштабной фигурой был Бекир Чобанзаде. Бекир Чобанзаденің феномені да теренже тамамеле огренилмеді. Оның мирасы да огренилмеді. Біз ич олмадым шу бір мұйым бір адым атмақ істедік бүгін. Ве халқымызға Бекир Чобанзаденің шиырлеріне yazылған йырларны тақдим етмеге. Оның ақында алимлеріміз білгілер бережеклер. Мен mesela істередім devlet miqyasында, бұл ең yüksek miqyasta, ең büyük bir залларда топлашу кечірілмесіні, ilmi конференциялар кечірілмесіні пек істередім. На вечере памяти ученые говорили о научных достижениях Бекира Чобанзаде, малоизвестных фактах его жизни, а также его значимости для всего тюркского мира. Чобанзаде büyük gururumuz. Gerçekten de o zaman birinci filologumuz Oli Baruchhan 100 yıl geçti. Da onlarla filologlar oldu ama bu kadar yüksek kimse uçamadı ve bilmem. O gibi uçar mı yok. Чобанзаде hakkında aytacak olsam o bir Derya deniz, Azerbaycan dediler, Uzbekistan dediler. Biz bayağı bir yaş bala olganımızga bakmadan bizge bile Taşkent'te, Uzbekistan'da Bekir Çobанзаденің ogunda okuyan profesörlerini görmek kısmet ettim. Ben bu şeyden gayet bir baxtlı sezem özüm arkadaşlar. Бекир Чобанзаде оставил огромное творческое наследие. Его стихи по сей день считаются лучшими в крымско-татарской литературе. Анда енді білемен, көптен ақшам, ятсы қыла зікрете ғарип анам. Secdede okuna Kur'an obet, kol көтере, yalvara, göz yaş toke. Bir ölü olayım mezarsız, taşsız, hatımsız, zikirsiz, yalancı, gözyaşsız. Değmesin tenime titregen eller, öldü demesin tuğmay olgeller. Стихи Бекира Чобанзаде на вечере памяти звучали также устами детей и студентов на разных языках. Украшением вечера стали песни, написанные на слова поэта в исполнении известных крымско-татарских артистов. Подарком для гостей также стала премьера песни художественного руководителя ансамбля «Карым» Сервера Какуры на стихи Чобанзаде. На вечер памяти Бекира Чобанзаде собрались гости со всего Крыма. Azerbaycan halkını, Kırım Tatar halkını ve diğer Türk halkları var ki biz bir aradayız. Ve bizi bir araya yığan Bekir Çobanzade'nin ruhudur. O Bekir Çobanzade'nin Azerbaycan için büyük rol olup, Azerbaycan için o neler etmeyip için. Bugün Kırım Tatar ile Azerbaycan halkının yakınlığı, dostluğu demek olar ki özellikle Bekir Çobanzade'dir. Bir ocağı olsun, kitaphaneci olsun, muzey hadimi olsun. Bilemiz ki böyle memleketlerde Azerbaycan, Türkiye ve başka Özbekistan memleketlerinde çok vesikalar var. Biz çalışmak gerekmiz, onların bilmek gerekmiz. Babam Andijanda aytxanede men tanış oldum. Özümüzün tuğanımızın taptım degen edi. Bu Zılxa Hoca, Bekir Çobанзаденің қыз қардашы. Bütün duvalarga o baraydı, onu çağıraydılar. Bek herkes onu bileydi. Мероприятие закончилось коллективным исполнением песни «Туган телем» на слова Бекира Чобанзаде. Sen barekin oğlum biz baş vermemiz. Toprak değil düşmanlığa bir taş vermemiz.